bathi abadala umuntu omdala ukudla ukunqaba noma usuthi kuthiwa kuthathe khombisa ukuthi uzawukudla bantwana benkosi njengoba eshilo umfundisi asihlabele nawo 149 Yasa Basikela uwala Yasa Basikela uwalana Ngandi kushela Amanazane jaye esifunda la eBhayibhelini uJobe yaphuma namadodana ayo waphuma namadodakazi akhe bahamba baya endlini kaNkulunkulu bethandaza nje kuNkulunkulu uNkulunkulu ebazi wasiyaphuma nalo mfowethu omunye akufuneki besingamhloniphi sithi umfowethu ngoba wadala kanye nathi uSathane phela udale kanye nathi waphuma naye mfundisi wenkosi wathi ake ngihambe ngobona ukuthi laba abantu bagcwele lapha nje benzani wasefika naye ehlala wamkhonza uNkulunkulu isho njalo iBhayibheli nami ngifunda ukuthi wahlala wamkhonza uNkulunkulu wasiyafika kumuntu omdala ehamba ehlola izingadi zakhe namasimo akhe wathi hawu nawe kanti la ufunani la uthi Nkosi uyayisho ukuthi akasho ukuthi uthi Nkosi ukuthi hamba nje nokuhamba nje umhlaba nokubuka nami ngihamba ngiyakhona uSathane njobe silapha nje ulapha naye uzofuna abakhe khona la ulobu bunandi ukuthi ingaka sinibona ingaka maNazaretha kodwa naye ukhona la uzofuna abakhe ngakho ke mfundisi wenkosi siyakulibala ukuthi sihambile noma sila noma senkosini sizophuma manje siyelinda siyaphuma manje siye emhlangano omkhulu kaJulayi izishi inkosi ithi umhlangano omkhulu kaJulayi kodwa uzobe khona naye khona lapha
ukasithele ngengane zakhe asithele ngengane zakhe leyaba kuthwana kamaphala nakamaphala kuthiwa abashumele bangahlala emadodeni ababheka amaphala ngoba asuke khona athelwe uye. Ungakhohlwa ke ngisho ekhaya lakho uyangena ekhaya lakho likhona esontweni ungene kudali wakho angene kumayi4 wakho likhona esontweni ukhambi izolo afika kubambe ngesingazi ukhambi lapha akhambe namhla hambe eTupuba umangale nawe uthi kwenze njani namhlanje usengene ungene kuye wathi ungalungi namhlanje akumshaya ngempama Manazaretha ukuxwayisa njengani zakwethu ukuthi uma uthandaza ngo12 esuku uyibeke le ndoda ukuthi inkosi ikhona la ekhaya ikhona nje ngishengane nikhona ngisho kimi uqobo yangena iyafinyelela uthi omunye ngikhuluma naye kulezi zinsuku eziphelele mvangeli ngicela isiguqo la ngithi mina yini uthi ayi mangithi sengibheke ekhaya ngiyengise ngemoto ngisasuka le lazwa khona ngiyise nje kukahle impela kumnandi kothi mangithi ngiyalibheka ekhaya lika baba uthi cha ngothi ngiyangena lo enginaye egezile umntana umntu waqhoya wenza into wafaka nempetho emnandi uthi ngithi ngiqhamuka nje ebekunuka indle hey wenzeni wena la uthi lo ayibuke umntana umuntu abuke isidingo senkuku asinyathelanga ubuke yonke into angenzanga lutho awukhona utholo kodwa siyanuka la isidingo siyanuka la sengene wayishiphisela isidingo nyatesting senkuku sishiphela ngakuwe wena ukuze unuke adime la uthi ngithi yemina lalela hamba uyohlala ekhaya kababa futhi ungenzi lutho ungayangeni ungayena kodokotela laba ababonakho njengomunye nje nangu lo waselwandle mangabuye nje sekhokunyiswe ngomunye bethi sikhokhisana imali enkulu manje mathi nje ibhodla lakhe lihashaza libhekise phezulu ebese ebukelwa nje besithi awukhokhela lapho u500 uqala ngakakhulumi lutho uzawuphela kodwa bikela ushembe uthi shembe ngamthatha lo muntu enganuki kanje ngamthatha lo muntu emhle namanje ngomubi lo menza abe muhle yini kodwa ngamtshela kanjalo wahamba ejabhile ngathi hamba ufike uthi uye ufuguqe ngayisuthi baba wangena lo nkosikazi la ekhaya engenje namhla senesidingo senkuku engasathi isiqhamukaphi ngicela ungisusele sona ngithi nothandaza insuku ezintathu elesini ngishaya ucingo unjena ukuthi kunjani akalushayile ngathi ngolesine nje ngobusuku ngene ukuthi kwenze njani yophela ngelela ngoba ngomubi akukho lutho khona nikhona esontweni nathi sibangabangana njena sibangishembe njengapha ngomubi hayi ukuthi ngoba ukhona asisondani thina uTolweni siyathandana kodwa ngomubi usuke sengene ithi nathi nje singahambelani nje hayi ukuthi ngobe sinyanyana hayi asinyanyani uthi nje ukhona omubi ongene kithi uthi masinyanyana Manazaretha ilanga elihle namhlanje siyededa lenkundla ngicela manje uthathe iwallet yakho awuyiphamise phezulu nonke kodwa ngifaka ofele emntwini akuthi awuthi iwallet yakho insizwa awuthi insizwa yithi iwallet hey awuzohlala la iwallet ayisibhakela sikhuluma indaba isibhakela phela
hamba kuthephu makhatheni ushaya isibhakela hayi la i-wallet ayithi ngoba kuyasetshenzwa manje sesosebenza ayibongozi benibingelela nje ngithi namona bese nixwayisa futhi uthi iposo bhani lo muntu omubi ukhona ningakhohlwa uyena ukhona ngisho enganeni zenu namhlanje ngeke ngabuka mshumali wenkosi izolo ngeke ngadlulela eMatuba hey man hayi ebengangisemusha ngangothi molo isiwashawasha sinjani wemzana isiwashawasha sinyathela abantwana kodwa ngijabhile sesilithi sihlezi nalaba basepakisipota akade behola siyahleka siyababhanza ngiyibuka le ngane ukuthi inkosi yami umama uzalile nobaba uzalile kodwa hawu nanku amahanavana aqedile hawu ake nikhuleke makhosiyazi ngalesine nikhuleke khulekele nje amahanavana anibonga Nkosi khulekele nje bobaba ku-23 nikenza iguqo nami nikhuleke nithi nayi misi phela ziyahamba ingane zethu kade ngibukenye iqhamuka elukhuzweni iqhamuka le kuMaritzburg kodwa ke ibuyile isiqedile isikole isiqede ilindele izobe yochonywa uphaphele gwalagwala kodwa hawu hey ibhokisi leli lihamba lemva liye phambili uyalidonsa lena uyemva liye phambili ukuthi lo muntu ke wothi eqala ukufuna umsebenzi obenjani umthandazo khona mfundisi wenkosi ngithe mina ngizothi nje molo bese ngibuyisela kuba inkosi bushiswe